agane angwatu angwandu tuguna Allah murin ndoro na Allah farando kutu yorondi aga yankan no wandi dolon silami ti Allah farando kutu na yoro anya kahriya wa angane anganda manan katu wa manan dikenye iri minyen na Allah faran butimura na koyayi himbe gallan kenda kenni tagahonu sukan da yenye wa kenni muhalime problema Allah ga nanya mobe kiya sirenni anya kan dai aho hontano Allah gara ko nanti igara an toro de benya mi garan katu de benya mi garan jogi de benya asuniya Allah woti ya ikan nan balago ke kini nan toro ke bido kan nan balago ngina atoro ke sabura Allah wa abute murana ya an bute mura ngima be su taga kande ya kanema Allah wa bute murana angi ngado anyoro nini Allah farendo taga honta nyoro hin Allah wa hadha haqiqa me majazi har ka gumi Allah rahikina an karamne kunda gumi hiwa maganu de gumi hiwa maganu jama'a gumi hiwa maganu man sawura sigil al-awwalin wal akhirin higa daga maga hanan dul lagaran su mangenna yayi an mujimun timana na yayi khifarun kana genna yayi taga hon tano kingam pasai e mana hiba ka maga Allah raw sugan ni himbe gam paso suyi kene khifarun an mujimunga ala khifarun sugan di kundi na karago sugan di kundi ken karago na ken mutu kundi hinda ke maga fil haqiqa hinna ala ya maga hiyo ke maga de ya awreni aywa agallan ke na inyam bo be Allah fare ay ken pintan ke maga ken pinna Allah ya maga sabari aw yatuba makkata bira bi Allah ga tubu ligana ikamati islama unwa andai Allah rakilla muru kennanya aw yu'adhibahum ma in karakunnu yimga Allah na iyangan kata fa inna ala kulli hal himmeni koni gara an jogi kundu to nyangunda nu nyani de iran to nyakoni hada kullu ma fi al-amr aw kawri yani arabun qannindi bi ma'ana ila يقول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم أحز كعوبها أو تستقيما أو كي أركي أو أمانا كي أو يدو جاكينيتي جاكين كوتا يشي غاندا سريبي تميل لسليلغا إنا قصو بلا كبي ماتي جندي أنجرين سميدين دي أو كبرن إلى كأورن إلى أن مغندم أهله إلى أن يتوب أن عندك يتوبك مضارع يعني منصوب أو ياون أو أم على سمين دوت أنيا كبير مغندم أو هله أو بير مانعني إلى ناون كرامون تروادي أو يعذبهم كن قالوا كم مغلق أو قاعر أو هنك سنبانا إلى أن يعذبهم هن كم مغيادي هن الله يا مغا أغلان كنا مغبي كمبي كبرين أتقكنا إلى أن يتوب عليهم أو إلى أن يعذبهم فإنهم ظالمون كتا غكيتي هم بدا أنتوني والما هم بي يمغو كلا كندو يمغا كنن كرا كندو أنا كنن غتا على كل حال فإنهم ظالمون aya nta qur'ana di himbiga koyni sere tif alla farendo kutuna bana kentan alla wa buto murana angi ngotin ta ati aro bana tafsirin tan mu'tamadun alayh makingo ku aya ni jatina nantiriya na alla faren buto mura tafsirin tan lalim kiten ngo saka tafsir be kama makingo wa koyni ti aya no suko mandeliya na alla faren buto mura بسم الله ولله ما خنسو على دعاني كينغا كمبتو يريدي أرهونسو كينغا ويندي أسامره أتقوها كمي يا في الله وقفرني يمي دعاني أغلى قفرين كانوا كندا أنا يمي ينغان قتا أغلى كين ينغان قتا ينغانو الله تعالى غفرانا يني بيسانونا هنانا يني بأهل طاعته إبتانونا يا أيها
بسم الله يا أيها يا يمو المبين ثم تغني لا تأكلوا يا سيري قمار بانيغا أضعافا جيدي يغني جيدي هوغني واتقوا الله كانوا الله أغنى ربانتو أو سينا كنا تفلحون أغنى تقكدا كني رباباني أو ترباني هلوي أتوغا وقتين هوكا هاي وكيني بانيغا أتوغا وأنا جامني أو داتين هوكا هو داتينغا كيبرينغا هناك هوغرينغا رباني كوهلاي مغا بسم الله واتقوا النار فكانوا يمبينا يمبينبي إغراري غنا تيلي كافرين دنغني أكني أغم غيانغا قطعتا دي من ساورا ربا يجي مصر اللونا دي ربا نقولي اللي ما مصر اللونا دي سرو سري أمورا غورين تنبونغتو أنا تموتون نقول أنا سرباني معه أنا سروه اللي معه أنا سوسيتي معه أنا باني معه أنا تكون أنا هو كباي أسوء تكوادي نديم بانرا باني أي أنا لو تيجي سروه اللي نيو يسروه سكينو يقول لي كهوني نيو باني نيو أسوأ بانا تامبو غني وجو أتكون تي هو كباي أتكون الربا مطلقا gongoni bega ko adi aswambana bismillah وأطيعوا الله قال الله تعالى بتو والرسول ادو فاري لعلكم التي قال الله بتو والرسول ادو فاري اسلام انت الله سميني كي مغني يلي كينا كمو اسلام ngatu الله بتو يني ayani kamaninga ayani yamarin dananga ayani hatan dananga ayani haramin koyno ayani halalin koyno on sigi Allah ton sigi on dungare an ton dungare ma nguto ni binuga wajibi ada himinu ga muhali ahqanni himinu go gemma ahqanni wa hakada faran qabati islamin suwad hingan himbi ayani as-safir min Allah ilayna ayani harisiringa nangiri Allah ikatoya Allah remmehe ahillandihe akapallimahe ataga honyani akomenyani akananyani aharenyani agatin ti allati kebirenga anyebe agati Allah ta kana kanya kunu sikanda ayana ko gotindenyani tongundenyani jambandehe qawihe kin faran badiyo harun so ke mogodi ما اسلامي الله رفاري درو ما ورايو كسودي كو الله يمغوتين ايدي فاري مو وبيدي وانا اسلامي سوما كن يوكي ادي anga tango yoke sutana mundu ngenga anga yina ananga nya ma ke mogodi ba islami no ma ke mogodi islami ranta se nang mata Allah rifare islami na fare mbaki se nda kamo ko law kina Allah rifare ngahe Allah mati ike hina qur'ana di magati di fare bire ñigono anaka hay ado muminanu kibra Allah se mo oyeni faren se mo oyeni islam on se mo oyeni nan to Allah di fare bismillah la'allakum awsinan kun turhamun agana hinni qad Allah di fare mbatu agana hinni Allah gati la'alla kini waqi'un ore fare ngana buari bane kibra hinni mbuno الله بفري كبرياء كين عاقو هنا بسم الله سارعوا أن كنا نكني إلى مغفرة سارعوا أدو وسارعوا قراءة سبعية أنا قلت فاقة تسا أنو أو كانوا يمبينا أو كانوا يمبينا تمانية أنك تسا الله تون كانوا يمبينا واتقوا النار كانوا يمبينا يمبيبي أغا دباري كاهرون نندا قال الله دي فارم باتو مغانا تقيكتا o kana yimbinga kammo on Allah di faren batunu kammo kembe go yankana mukana no gondi Allah hay ken jabu nyakinni ke ya ken kenya mo agaw kenyuno na kurma ila maghfiratin kata qafarin sabu gabunga rabbikum kagilli aga kamanga wa jannatin qafarin sabu gabu ken ken ngurine qafarin sabu gabenni de ho gani qawbatiya andu qasadi ho gani kutaya andu latondadi
وجنة قاقرا كرمكة أرجنا غوريا أرجنا بلينا كن كمبتونا أدو مينغا يعني أنا دا كمولو مينغا ميرا كنا كمبتون يري أدو مين أغانا برابي كنا كن أرجنا نغون دروينا أما تانجلي كونا كنتو سرندا كنتو بس أنا الله ركيكو منيا كسون تشبيهوني أسون قبانشنا كوني ala maremu dunadire o yagena mani himbe gandara kamulo munyenga ona mani tu himbe gandara kamulo munyenga kebe akon alla gatiya kembe gandara ampo tuindenda ampo warden suide angana kun sago mera kenga kenga na bira be kinanga kebe danga ken arjanna no adaro yenga wakini awa kesawra ibn abbas awa honu ko digani kinaye nyedro awa mulana adaronya koyoya ken balle kamulo munyen ko ni haranga ni bere meya koy kemo ken na logonda sigina abubakar siddiq ba ne kallen arjanna di kille makin kutunga man sabura akoni nan de sigidna jibril alayhi salatu wasalam aw company ti kamuntu mi kampenga sigidna abubakar arjanna kandi qasobane kamutu mi kampe ken ko ni meni mani kampu hilli ado kampu nagati ado kampu tumi yani daiman kampe go jidini ho kapa hankan ho kapa vitesse nga wala moteur mo kento moteur no go me kane mo be un chevaux deux chevaux trois chevaux quatre chevaux na nyi ko ni sinu na mpu me wotronga nangu daiman singa mpu an kallenga ti hata be a hankan nan qora angurda tikenga wa jibril kamutu mi kampe awa sugirni ni na sugolindi qasobane na nyonde abubakar aljanna ngani arantanya wana daru madaru hal halangi wara ko ne alla faranta jibril da jokonu alla nyaga anin yilla nin jonko alkawai atanke ndo alla tundige yangi alla nyaga kinga malikan sege farenya au kamun payni wucine bane malikan yang kadem bayti lamu awati alla dungi anyile ala kul hal ora qarana ndangi mo warna qara jibilu sikimina as-sidratul muntaha kampatu nyeri dangi halle ti kamu karagi sine trendrai asgran noye yaga tekra munye ay gara kutuge ambana sa ara kamuntu mi kambe su girni mama girni sa nga diga na li koni tarfatu aynin bo ken qaso diga nga hola gem pakatu to daiman la rahinu al alam aw kin alamu yaita woni kin alam al mithal amsalin yo kono dayre kem bal arjanna wo kono mo be arago mo be fi bawnun yimbe ngo kono mo be nyanwe be ga wara nyanwu dakinga donc ko soke mo yadi عدة إذا كأرجنا كاتيلي الله كنا نندا الله وكيان عون ننقصه الله كنا نمنيا بعمل الطاعات وترك المعاصي من ركوتين تقولون نا أيوة أنا بتين دبري أجي أرجنا كا أو كنا غني بسم الله الذين قد كونيا akun kanan makan kutun kunan da allan kan nanu kunni koni kunni yammu ye iwon nafa'an din allah dunga yenni new ya qotenni aro tora qotenni annew mo kenti mundini na ina wurlo allah killella kanga akoto mo honne be gawi maga allah kallengo bakadi kini ma ko tobani wal kadhimina ado konuni himmenu go tonindini botumbuinga kini ma ko to hillandinga yani irawo itambon tugana mo sukama ngawi butumbu ke tonni na nya ko hoga manya wa homanya ka wal afina al afu inda al qudra
asikani kinyeni yampanunga ya hene serum maga himinu gari tonya iwa itambutu gayin toqiri na nyahima wallahu allah ta'ala aw komo serum munna de imenu gollenga ni keya allah ta'ala aw komunda ho maga honta maga awa ango kini allah butumbu inga narandi senganda nan tambontu ga mo on suka mo den nga ngam butumbu ge tonni himbe garan tonya ango ya hina maga adikun allah kannanu ma serebe ganda butumbu toni nani allah wo adun karandini allah taala wa kamanen sondomen pakka duntenga gunga aru limanan ka gunga naam butumbu ganati butumbu wodo himbe go jongini anyi mei imati ina allah horoman farasa an jondi ay on tarokinga ani mun do kifarno allah ko mu ima butu hina imeda sere ganda allah horoman farasa jondi kenta gemiya nga imme ko ni ay mo ho galanda o gabla awren kinyi nanya norenga nanya sere sabarin denga awren anyimme nga amma allah qosenga ndanya jondi ko ni kena ma gemanga allah farenga kenko mo gobe annandu hay ango himbedi senda yanda kella ke walle sisa ken segan tanda akoni tan sondo mi akota lakenga kenta gembe ken segan tanda akoni kon tan sondo mi nga kusiki ho ko ni gamanya kebirenga ando golle ke nyana asumbana oska andu ngeta ya amma hokoni amma ko ken wona andu ngeta ya ba hinni hillo inda koni minda kan imam hasan akhalifa paqatindi sayyidina ali remme akay noogay moqosri yugo ñu waray na wure baga inda mu ulani wa kullu tuqarna wure baga are awose hinay awakana awdiga mburun konada kema butu ay akmanan soyida batia o munyinda bate Allah garo yugo nta da anken koni haran hari Allah kanyila tabane an ga hari diga mburi bane kingeda ngan jabini tame kame diga mburi ya agara kiko wati bi hasan ta dangani haran kenga na kame diga mburi kingeda ninka tai ngenta an kana ti har diga mburi bane ya an agara sebe kara ara jabiti keleksinga yugo ke sigin to akenu hasana tankama na atal han subu atilla muri baga ati mo shede ne Allah farin jukube ogarambu ankin akama al'afina 'anil nas min yahisru ma hasana wa akis marin gono wa imam zainul abidin allambatanu isra maga la taqon sahan digan Allah farin kismarin yani walla akismarin lemenka bagdad atumbare mo kamana stallelai aw allage yukendi na to kamana jillai stallen yere baka tumbaren kitendi na ayya gallaqeke gurgusu agari ya mutuna barti tumbaren ti adangani ayanda ko ti himbe ni goyi butumbu intonni ti arjanna o kundade ti kuni Allah kananu atindi butumbu intoni tumbaren ta dangani Allah ti himbe ni goyi ya hene serum maga arjanna o kunda Allah kananu nyani atin ya hammaga tumbaren ta dangani Allah taala ti usrondin danu mundade kebrenga tumbaren lahina mani da dina honsuya kuma gondo hora nyani ati tumbarenda angen hore Allah jatin sabu dangani nakada yarna bone kutu okringa wadi kembugo hasa awazin abina na ngasra sui sirebe o kamana jillan kitinga anna lagi stalnan tlakinga nan kanan kamana anjogi batar de may hari wana bamba ango gulle bi anke luntrayo
kena hosrenga angna hay ak atoke allogada an jogin dengeni Allah wa antam bontu kana ke haratunyeni antum barengeni bara mani kada Allah tinya kada ange natana Allah tiki ngira anko mama aya ngi kismai ngi ma mani Allah farille nyarengi da Allah komu sere suganda tin kanu Allah yi wala kin godaro me woti ni andi ngara khair kama anda hosre kinda arnin dan su de ma Allah kan ni na yan jabi ni kai kaba dunga ontiri nga kuntana sere wara wa konni sere wati kanu Allah yi anabu ken ngadron ay me may go ho kamun ni ken Allah bin karaba ne ko ayan warna ko ni mowe ana qusagara kon kombori akhadatu al-izzatu billah إذا قيل له اتق الله أخذته العزة هيغرا واجو تي أي مكس ما قرآننا آخرها سوريغا ما لا سود كراني الله كم سورين جو كوني كياي كيفين عابرين أو قل لي amana kabenua nago nyugo nyama wujulun nagati tamaro tinge wadi ko taso aw arakanu hilli salna sure Allah rakanya da aw gilla ka bakulunga ilma beswa mundain tinte beswa yugo nya tate yugo ke ko inda kita ari kangara sagani misalni awdin kan ni tambili wujunai ngazilul abina tagallama nyininga ken tagallama ngo ken gaga na tambili wujunu ora ko inna allaha yudafi ko muslim tagallama wona horiyani hissan wa ma'nan qadin da muwara akhiri titiyango ko manake ko saganati yawo adi man zawra adi konto nyeninga yani aga wange maka kundu anna gaga na mani adi konto nyeninga ara gore ke me hillo kine tanto ko kande kesuji abarke ngawa wa himbe ga no onni ka Allah ko musulki qanuyenga fadaha bih ara buguni nambanga ni tay ara kimbar kingita o kuri Allah farille aw aksmaru le muyeni do sere hana be yang ko jukuti Allah faringa muyendi aro sabar yendi aro nan binne ko muwa ken Allah farin sogorunga himmi go bo Allah farendi Allah farille mulla aksmaru kun ko an qabana jukumuto sabar yendi aro muyendi aro yahendi بسم الله والذين كي الله سبحانه وتعالى آيات جبنا نتوبة نولا هلان كودا غني أرى كورا هنا هم بيرو سنين غني كبيرنا أيوا سكانين أو تقوكين هم بيرو دومي كتاين كما إكرا ناني إماتوبي أرى كم سنين كودا أهير نتوبة نون كهنا كودا ngabani wono aywa kendi sikandinga kingen himminuga tokki kutai ngai karakama nani yusallini kibrenga kun qibarengu alla maga imma an yudkhilahum aljanna min ghayri sabiqati adabin aw yu'adhibahum biqadri al-jurm thumma yudkhilahum aljanna khilafan lil mu'tazila ihimu alla maga wurin maniya
ani ronde arjanna di na ni ami kutaye ke yangan kataye kinyiya holna sirenyani mana iyangan kata yimiga ti i golli bure ke lanyiranga ken palle ani ronde arjanna di wasa tilemunde yani kini sunnan dungonum pagarlanga siredi aga kara na togo ama tubi ari junubunu islamin kane amma himini walla to sunna nga kunti Allah nta yahini amaga wa kundi amake sigi sullen tay fil haqiqa fa aya nga konni wada an gaba aya bani Allah gama himbe ya hasrera kinyani ankara hilla kapananga imake ya nan tlagarna ko ayun tananu di wa yaghfiru ma duna zalika himbe gahiti hilla kapenga iwo ken nyampana sire dangani agari kanu ina ya hakenda indike wa ko ni sire ga karana ni kahiri he aro junubu suganda kara ahimu Allah ma bismillah walladhina yu'minu idha fa'alu fahishatan inna kulli bure kulli aw zalamu anfusahum jene gare kuti hayi ho bari kabirai ma iri yimme tonya yimmega himbe gani junubu tuguna ne ngai raken golli zakarullah iganna Allah ta'ala aw baba anden simma iqara kafar ke simundinya ijunubu ndangani waman yaghfiru yimme sunda junubu nyambana illa Allah maganta Allah ira kentu ira junubu qorenya isimme ke junubu yangan kataye ma junubu tuguna ne isimme ke yangan kataye ira yahe mundu Allah maganan tubi ndara kewara ntaga menya na kari nimisa nyendi ando Allah khallen ngani kinga kome khalle ganda yadi ando kinyi mina kutinya ko bismillah wa lam yusirru kam balle imadume golle kam mafalu igara ken golli yani wokolini kunyemmu ya'lamuna ala hali igo kentu yani watu nan dingara himbe yakuteyeni iwatu kutenyeni iranya kem palle itubi Allah woro kunyi ulaika kum ma nguto sura dungonna kum barajenga kenni khafari yenye gilli kamanga adu arjanna ngoru yeni wala laqum urunu gilli arjanna ngure dumanu ni ya fiha arjanna di wa ni'ma ajrul amil wala sunyanga num barajen suroko kimi arjanna wala tubu ngaya bane kimo hinsunya mana أدخلت سنن badi aywa kille gabe dangi kahirinun di awa alla gari dugu mogobe kapi kutayenga nan muni wure kapa i hare toroyenga ati kem mo gabe dangi de kem palle alla wiri gana de fasiru dikebre nga angun nandire aywa munyendi aga mpayindi mogombe garan kutu yemul la garungo nya kenga de khara hayde kharo ante hullan tandi annantire adi dingranu salihu ranga no kube samudi ganyi no kube nuhu sarunga no kube aso munye ke kama qur'ana ga ho ko ni asundo kuntu indeni kebre nga tere anan diga nya ga sagai de ga mo be anga tunu nanti no kube halakiyendo agurje Allah ma serenda wugine sine haketo har sanga wanyi ne kum batungo sellanga kibra ken taga wakata nya kambo hangani kundi de Allah subhanahu wa ta'ala awsere wajunu to honsuya bre nyugono ata hayndi bre nyugono nga awtini simme o yira hayga di tere wa huwa suga wono tagman jewadi na Allah koyi komesirenga na Allah ni yan koyi na bani na on koyi honsu Allah ko musulun ya yanga na saho ya bane awa kingo Allah hi qore koyne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid angena jiti ayon golan kare ta turi anda ho war ta qarun la ya go himbe yadi wa hada ayawon Allah la ne yin hokedi ayawon Allah ba na wonye hokedi
بسم الله وقد خلت هذا أتي كي قرآن بيان كي بانغان دين ديني سيرن سوكا من دينا أرو قرآن نكان ديني أرو واجن ديني الله كنا ندغاني منهم أقول وابانغان دين بيسو دا أو بيسو ولا كلي غانا كنا هنا المتقين أنا كون بانا هنا بسم الله ولا تهنوا يا سيدي أن كنا مغلام بودين ولا تهزموا يعني الله فاري بوتيمورا آيانون نغاري أرو صحابانو أهدي كودا بلا كبي جمانغا وربك الله فارينغا نجمان كاري سلامن نتانيري سري نجمان غابي جوغي كاهرينون كا كيرا نيهنا تامبيلي هو أنكرايدي غاجاني يقورني إقهانا تيمي تانيريا هو غابي جوغي قدي أبو سفيان ريقان تو أياني كاهرون كورين كان كينا الله فارنغانغو أرى صحابانو محمد و جمان ديوا تسيكو الله فارنتي سرم مغا جابي دي وشيغا نياري كان تو قري تسيكو أبي قحافة رمين و جمان ديوا أولو كوي أبو بكر الله فارنتي سرم مغا نيامي أتي قري تسيكو عمر بن الخطاب و جمان ديوا Allah faren gadi serem maga nyimi asage kata iserunga ati kembirenga kusro sigo koni kara nga Umaru makati du marana koy ati wallahi Allah konne ke angara siru benu jate Allah fare Abubakar Umar o suwo yere ongarin temoyre yani oratu okutto kenya nan sunondini kebirenga an sunonga an kanere himbe gantalanda de awere ke jama qorange masrata na tirniya ko halle dango o kungarin ta ko ngeni am problème nga ke birenga am mushkila nga kan yere an woni ni yere hakaya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu aw kundiya kem balle Abu Sufyan rigandi awosu gunu habulu kini bore qoren to nga habulu o wurugi Allah fasalla farenti sahabanunda aganta jabini qati Allah a'la wa ajal kharajabi qati Allah kallan munta hablu ya ayan ngurginta hablu ya islamin da jabi kenga Abu Sufyan ti an ku koni an kunti Allah khotana kuma nan ka hablu ya uzzawo no kentan kuma aywa annaga mundi aywa Allah farenti sahabanunda ngani kara ka daga ne ugu kallin Allah kuni ba ne yayin kaya na obbe sananga oro de mandanan tan kum maga be sanan tam aka maga an ni nga ner ni gajallanga anda an kama ngorni ande kata hiranda to kandi ho gani hilla ka bana inde ra gajallanga ikaman be gan dari ma yaro killina kaman kore ni me jonde an ko kamane be wutuno kendi mani kamane dambe Abu Sufyan ari kannen to adi kota anda timeya kotan awa yille ne gajangen ni jibunde nyai nyongenye ni tayi anga yendo jiga be nabu tayi arho ga ben tabaka yani awro maniken tigarinde nyai bagri kotan galunga gai lengi kana owa kama amu na kinya koni Umaru ta daga ni la sawa ko gajangen ne kundu antabana kota wanka matunye ni himbe gan difference nga serebe gan da karaw ko islam ni da ana arjanna nga himbe da karan kun kahirun di awo himbe nyadi kebra kan difference nga islam nun qalle imma shahada wa imma nasr shahida wal maddi man an kun ka kem ballani Allah farana jamanya mari qaraga jon koy kahirun nga khari oni riga ta hilandinga Allah faringa di khari riga Allah farin ya marun sabura jogin tenya a woturin kasini iqrungon kamma subhanallah kwana Allah farin munda Allah farin ga karakanya bani o kenya na kem no gondi gajangin joppe kari wa qoso illa gari kahirunum bangi kebida ko ayanu yanga na Allah farin butemura na sawanum butemura asnu wal halaqi yumatun daiman
himbe ga nya sabu be ga nya ngane ken sabu tu anandu la ton di kembe tanai o hay gal gar katine ya ora jupa qana nan katiya man sabu da gajen no ni ga katoya bismillah wala tahinu alladhi qama al-lambude ولا تحزنوا ama sunuka kik awakema siwa kama وأنتم anko islaminu الأعلون anko nyani kallan ko nga kalibi na gama إن كنتم anko ngandani مؤمنين ngundani yokoni إن يمسسكم قرهم andani jogi inda ka kita uhudi ko فقد tanga مس القوم قرهم a jogi inda suruku hana kitawo مثله ida ka kalle sumbana badri وتلك الأيام adi duna ko tanun na kuye awa kwani duna ko tanunga نداولها ona yillanan kupa بين الناس wasurundu mena ko ta wanda ko ta awan kamma ko sabura anna waji asu wajinde hakaran dinga tunun kata kota Allah ne kin ballen sai sun tadi kate ga nya kota be ga on garan maninya manzi kidin kita na waji tai kai ayi menga bane wal ya'lam Allah alladhina adu kuda Allah na yemmun to agum bangani آمنوا kunga khalasi limanan ka gunni ويتخذ aywa شهداء baka itanadi Allah gati Allah farenga je kama abuwa batendi himbenu ga tori batendi kebidenga adu himbenu ga bugi batendi e kenyi tuini hega mayawa hillo ويتخذ شهداء adu arakenya kula shahidan furu kunna tigiti منكم illa ga himbenu ga warni daroti shahidan furagunga kebidenga e shahidin ngamunan na ya shahidi ngamunan na ya shahidiya ke ga maya kemu yana sikko والله Allah ta'ala لا يحب anta kahirun الظالمين wal mundade وليمحص الله الذين ikataye islaminunga kenta ko ndi Allah wi munda awne masunyani dangani asunya mulli mulli liganye bismillah وليمحص الله Allah fi da الذين kenya gari na katandi ko sawura ina yemmu ina kun senundi آمنوا imbenu ga tongondi yani junubun mo Allah ko men megandi ni ويفعل ngana jogi Allah killendi an tampiyadi kenna junubun qur'ani nagato wa ya muhaqal kafirin ina kafirun palagi wala ila ko sawura be ima konto wa idda kafirun mundaqa bismillah أم awara حسبتم yalli an kunda giyawa أن تدخلوا nanti الجنة awarno arjanna ولما يعلم الله الذين nani Allah ta'ala man yemmun to akun bangandi جاهدوا kungara jihadinya منكم an kunni an gunda kinya simma ويعلم iga masawara الصابرين num bangandi hi qotundi kentan yana de natin islamiya ken lu arjanna de bana nyame de ba Allah gara bangandi ya kulan ni mujahidun ay meme kulan ni sawara nga ay meme kenya na kammo hi qotun yallini na kumun wala mabaka medi o yimena tu furayin kamma bai adamare munyani Allah shedanu nga munyani iganati himbe kebere nga awatunga kendikinga bismillah ولقد كنتم wallahi an kun silaminu تمنون الموت aga kallin natana قبل أن konkane تلقوه aga kallin gimmalle فقد magunu رأيتموه agara wara ga yare nga sade kinga sabunga an kunyimme aga ko kana hay kebire nga ke qosera ga kida kamo Allah ra sabun ko ni igara himbe sabuda nga wo ikatirni ni badri kotanga dangi Allah faringara badri shahidun furu agar himbe ko ni khibarendi an kunti a haro gani kalla ke men kiye keta Allah farenti اطلع الله على أهل بدر قال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم
Allah faranti sahabanunda ati badr dun konu Allah ta'ala yingi kama allati dangani himbe ganda kanu kharakin gollinya ha kama badr dun konu ko karanton bede ay himbe nu gasage ngarin ta gondi Allah subhanahu wa ta'ala ara kasello yi papienga ko qalle feverin kiniya ti ko ga diga badri kam ko siki ado tamulo siko himbe nu ga karahere hongaron to kutube nu ga sage ho ga nallungi na nari na nyati ya hima ya samu sahabanu anura ko ho ga nan ya hille bane banna basu baninga Allah farin sahaban su muntabba kan moy sahabawo Allah ga himbe kida na daron dawo be kiniya so kendi ngan nagato holo wuti di kunnan basisu ya kem palle tammu wuti di almubashira kunnan basisu mo kem palle badri dun konun wuti di kunnan basisu mo kare kare wodi gana awodi gana la khadra di Allah anil mu'minina idh yubayyi'una tahta ash-shajara kem baya dun konun ngono donc jaman horoman galle ngono be suri sara an wani ni kusara no wono hono hillo tanadi ko ni wosiku tanadi donc façon montago me ya tago hollo mena kin Allah sunnanye angara ken katabane anda ayanun kongo anda hadisan tun kongo anda kunga kongo bana ngena kahiringa ko mun nan pasume ko mun tan yorome sahaban di jamasu Allah farenda ke ko ni badri dun gonunya da ti Allah ti himbe ngana lungida ina nya iya hima ke sawara sahaban ko tun di arna ke kota metana koyoya awa Allah hegara metana koya gai ayo an kun gawuru kamo na Allah farin to ko aga bu sigira nga kamo ko Allah farin gara ga wala sigira be na ngurulo na buren bate bismillah wa ma muhammadun oti wakati yugo kinye badr kota hin soroba wakati iblis ro munafiqun na sanqi ti muhammadu khara munafiqun na kai kasage kata ga dinanga aha ke da ko ni do yangoro yumman kim badde hin na diga bane kim diga diga mo kasendi aha wa kada Allah ayal liti na diga mi ke jabi وما محمد محمد ميا ما كانت هاريا يدي قد خلت الرسل أنك آية قمه الله فارن قلنا ننقص قصيتي وما محمد إلا رسول يعني دي محمد هرباني هاري هل دونك هاري أغتلا باني كمبرنا أم ميسون رامبلي أنغا ديغا ميسون أغا رامبلي باني أنيمي دونك أنسا غمو قسندي يعني أغا قيني بي قيني نيمي أنيمي أرين كران كي سنبانا أويرا قيني ya subhanallah ginde Allah gati wa ma muhammadu tarbani nan kambe kenga anyime mi agara himbe kaya ngi tadu gani tarnda ni illa rasulun ngara simanga ashhadu an la ilaha illa allah anna maliko panaga hay wa ashhadu anna muhammadan rasulullah donc Allah rakem pari nago ya sabatin dara an antar islam magundi manganda har nago be sabatindi ngangi ngana kem pari na unya na loti kenga anda famu shahada nyimo regan himbe amma famu Allah ra koyanga allo nte islam ma undi himbe ga kanda ni maniya akanda ti harenya ni amma kanda ti kamaneni anda ko ti haren kara kinga ngembaka haren gara himbe ko nyaindi wa awambaka haren kama mbatiyendi wa o munafiqun do iblis sarake Allah muru Allah ri warakiliya ona nya akara ko ma akara ko mobe nganda kara agar har na ko be kina ngana ken to kono gillallo de islam onda kanda ti harinye amma kanda ti kamanin tanta kala de akona na ti harinye allo ti ken kanne yayi e ken pare ganda kara ken ngam bunini Allah rakinya ko iya Allah konni Allah faran goni aya kan takinga aya ngudina tuti men kama na hoyo go bugari himbe gan ta yakna islami men gonde hare ngande ko hare ni rasulullah hare ngo darne ti qinana ni kan gondi misal de
kagumen pare aro haratanan bana kundandi kundagumen pare no haratanan bana degumen pare no haratanan bana serebe gandai jamana gumen pare nga har officiel principal aro haren bana jamana gumen paru ngana meyi no nga puissance ngo jamanu beri kum paru no kutu ngalen barana bana aga wiranta bana aga ganden bana kibiranga tungam pare kendo haren bana ma to hakaru ndiga no kube alla wi faren darno ti himbenu ya igumati ni walo no tikenga bismillah qad khalat ar-rusul harun gabundangi من قبله كي محمد لمن كان دي أفإما كي بيرنا كي محمد لمن كان ساوتغني نانكرا أو قتل ما قول نيميا ساتين ناكري انقلبتم أنكم كوبينيا على نيلي داغا هلي أنكم نكينا استفهام للإنكار أنا كينيا كين هي قونين تيدي عندك كون أنتي محمد لمن تقبوغاري كي بيرنا أنكم يلينا أنا كينيا كي بيرنا كم بتالو قدنا السلام عليكم دي الله قدنا محمد رسول الله antag alabar min gani akalla la muhalata karamu wonu hilli Allah be Allah gara ko kunyugo bana kanyana kebe kankarim pay waman adiyem mebe kenganda yille di halle ya Allah faren kara kengana serebe yillandi akamane yilla inda Allah torono aw harbane anta hogin Allah atorana nyima kama وسيجزي الله الشاكرين واجب الله تعالى وكوفا دانم براجني يعني هم منو السبتي فارين جوندي فارين بالله فارين ديكان كانن كما السنن كما يكون براجني وما كان بالله واجب دغان هاي تي امانيا لنفسين يونغي سودانغاني كين يونغي كلا ما غندات الله كيتيني كتابا كلني هو سحنتي او وقت تمو الله تعالى مغا anna ken qatu na waji tikinga li taga ho makara hina ma wakati be sahantenga wo nan taw kala kem pakatinga an wayi ken pakati yanki ken ga ki kallen tanyana ken ngureni mani sabu da an kunga wuru nan kanu kallenga kallen hoyi ayanga wa mun na famu mabe wuru yenta an kisini dai sabati yan hananta futunu katanga asahantenya Allah ma awati on takapai on tarne boy bismillah ومن adi yemmbe kenganda aywa thawab ad-dunya kenganda duna barajella muruti gollenga ona duna barajen kini ken kamanenga ona ken kamanen kuduna di taqibe ganya dangani ona ken kinai ngalla gara kallenta kinni kengade ba akamanyi meti duna ومن ولا نبي أن الله رب راجل لا مورو ونا كمنكو منها لا رب راجنا ولا اسنا الله ما كبرنا أنغني من الدنيا نار لا رب مولو سو الله ما إنا سكنا وسنجزي الشاكرين كبرنا أو كوفا دانو أو كم براجني هم بينونغا أو الله بتنو نا الله كوفا ونهو كوكم مقا Allah subhanahu wa ta'ala amma Allah faren do taga hobana di mentai mi go wajibi matunun kam Allah faren kam ana kinyani ndenya yumatunun kamaga wana Allah farin kiyandi kanen batu Allah to da man yuti ar-rasula faqad ta Allah sai bi ganda farin ya maryam batu dan kana ko maga kenda Allah kallen batu amati an garinte de ati odan ki awa hinnaye taga honunda amati an sahabanun bane daga ni ay meti ngen garinta ko ne khairi ya ga daga ni kalle ne khairi ya ga da agandai sire be sondomendi nandi annabi nyimme na hantai akra halle nanti alu be sumbana fa huwa dhallul mudillu akaman samundini aw tagahunu samundini ki aya Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu
ada ki aya ko Allah farin fati kota Allah farin fati kota kim pagati haqqarun sugri Allah farin fati sahabanu itani jamanu sikiyai sahabanu wonu hono kenda mu bani anyu ginguti hora mu ken honura mu kun kiti honna mu kunya ikurun tingeni iranta sehene isiginde ngara mu itoko yorindini ita unde ngara mu itoko taunu iranta sehene kanu wajimin honi yake modi honu haqqringiri woyindu sehene wo sehu konni sehu benu taro yime ba keni hi qorenye ke mewa magana dike mbuga maga on keni hi qorenye ken sabura se gabe yuwono ila digamun ko digame be go serenya na yerte yemenga konu yimme khati ko mugo pelengeti obu islama ko ni Allah faran ko ni ga bugu bana nyime kun kallenya yerte ginya haqiqatan umaro ri umarago agrinan sigi ati muhammadu serenga na mugo sere be ti muhammadu kara mingara kannen kutu tinka hakai yani fahalahu al-amr hinda akanundi himmenu ga yisse ko ni agantaro killi akan takaw kundi a kabanin kin abubakar ya ariro Allah farin kam sallallahu alaihi wasallam ara iramen bugu ayya galla qasinike ya ara sumbu attangenga a atin qana an senu an garante adan karante wallahi nge abubakar ya mulla nyimme kinga masurun na bure asuka manden nan karake kalleya kinya nyigali na nangen to ta honda ngen kara an kalle kaya na bure hanallu arakenga an kenan to ngarinte wallahi ngen kemunda nga Allah na ko da qur'ana di ti an ken worni kara wa himmin go nyagali ni kata an kalle nga imme worni kara kebiren ora tunanti ko tan worni kewnyana yani kim palle abubakar bugu ala jaman ka huma me asige minbarin kama ala khutuban qara khutuba ke qorenni de awo khutuba ke di adi jama sede bendanga muhammadu abbatunu kamane ya annadu muhammadu karade sede be gandai allah batunu kamane ya allah taala ngarin tingina anta kallade hakada al ibada bainahu bawnun wa bainal mahabba amadu sere be gande ango Allah farin munda muhammadu kara anna koni de la tanga wa batulu kamane wa kinyan ko ni be sokara anni qanuna anti batulu kamane wa inta koni qahana an gari batu kamane aran gari koni aswambana naga nan yamunu dango sere maga ya kanu kamanu he wa inta koni adi ayo Allah da koni oda ngani dangana ko maka qur'ana de di muhammadu manya kamane aganta kallade magantanya hare yayi harenga ko ta o kalla harunga bundangi na minna isukara ari khutba ke ko na ko kebirenga jamake ga mo gobe agara himbe raqin kata garanta sehene awa himbe hakarenga giri himbe ga buyi dudi kebirenga serum pakarun kitara sagene iwo sabatini aw gilli serun sabatiyenga umaru ay metti wallahi an wotini ngemake aya mugu hina mingara mu abubakar yayi aha nanti Allah farin wurini kara wa ken kalle hay ganya wal mananti harun yani harun koni ikalla anya karam ko suya an wotini mamu hina ke halle ko yugo yo hasunu me indel bala on ayon kona kon mobe mbasiba ngana kinye balaw ngana kinye wakati be yugum pasongon ta ko me atuni gam pakatinga yugum me kane hinga na qoto wakati be ade aha keni hi qoto nyi an kawan yini anda kon usura abubakar umar o tini umar ya qoteni nga kembe qoto mo gonta bana anda qoto mo himbe garwa maîtriser ne
aro anda qoto nange hakka ni wori ke qalle mo sikino anda qoto mo mo himmi garawo aya gabunu ni kenyan qota ke jama qore serebe kata ya gabun nasu ya gasin abubakar yayi be kebrenga kondai walle kem batendi ko digante batendi kebra ke abubakar yaro kenan qaba أبو بكر رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى على كوك يقوري كوك يقبل كنين مغسري الله فارن ترى اللي مغوني أروا الله فارن كانوا يني رضي الله عنه بسم الله وكأي الله دي أنقبونتا من نبي دينا انتا النبي مبانيا قتل